पाउसेद युमफम ओइबा मर ओइबा पाउ खरा अपडेट तौचरी बम लंगचलंबा जानिंगदबा फोंदोरकले काक्सिंग पुलिस स्टेशन के मनुंग चना लेबा काक्सिंग तुरेल क्वांगबा थोकलांदा लेबा पे जीडी इंटरप्राइजेस ऑफिस के गेटा साखंगदबा सिंग द चाइनीज एंड ग्रेडेड अमलंग सिंदन आकी अखंग पिरंबा थोंग अतुबो पे जीडी इन्वेस्टर वेलफेयर एसोसिएशन अकनबा माउंग जानिंगदबा फोंदोरकले ngasi kaksing makale kai depang thokiba PGD Investor Welfare Association ka pawmising ka unaba amada association asing president and brozana fongdorok pada bomlang sentra aki akang pibagi thawong asna PGD Enterprises amasung association ani ga marakta janaba amagi bakara sa tharakliba thabak tharum sing asida akai ba lakwa yaba amade misam yamda asok pan thogan ba yauna misi mina thogan bada thogan ba yaba thawong asi matungda pakana chatabi gano Asing bamyam da aki tujung babokan ba thong asi kanana kari gidamak sathabano abadu metha ki thong da athuba matamda sengdok perak naba myam da apel tawrakle atopa pau amadana khongjang sing changchin minana ba sem samina si STTCM midai maitai bo ST ki list da chalan da manipur lengang athuba da recommendation than da thabak paikhalak da taraga de tangai fadana COVID के ऐसो बेसंगक लगा खोंजंग संग संगसिन में नरब मियामला सेम सामिनासी आयना शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी मणिपुर STDCM के भाई के फोंदोरक ले STDCM के पब्लिसिटी सेक्रेटरी W आदन मिटाई न थादोरक पर चारोला मना आई हाउकेबा सेप्टेम्बर तरह गतैत DMC कैंपस त लेपा इमा खोंथो खन बिसकलेन द STDCM के एनुअल जीबी मिफम अमा कोविड की SOP का लगा पाम थोके अदोले बक्ति बति कुदोंग चादा बखरा दगी मिफम बदु लोशन दना मतम कतन जाय थोके मातुंग तारक पदा STDCM के एग्जीक्यूटिव कमिटी की मिफम अबा सेप्टेम्बर कोनिथोय द पांग थोक तना खनाखे मिफम मतु द लेपना की बकी मतुंग इंदा जाय थोकी बा एनुअल जेबी की मिफम कुदोंग सब मतम mi yang laga पांग थोक लगाने येलौबी मिtai एस्ट लिस्ट चललु आइना तालिब डिमांड बो मणिपुर लेखा तमिल लाइसेंस ब पेंडे यानिंग दे मरमतुना कोविड के एसो पिसिंग लगा मखाता ब खोंजंग सिंग संगसिना बगे सेम सानना अथुबद मणिपुर लेरिबा पॉलिटिकल पार्टी की मेच खनबगी मिफम अमसों कंसल्टेटिव मिफम मथक मथक पांगथोकनब खनरगनी आन सुचेरोदन मखा तारकले अथॉरिटी न अंगांग के जेल थमकी रिपोर्ट हौगी सही तरारोम अस्ता बारेन अथॉरिटी न जामद्रबदा अंगांग चटुकसुक न तरे जेल फाजन थमकी बगलोइना मखोय बवन नैबगी थबक सिंसा थकी आन अल जजीरा की रिपोर्ट अमन फोंदोरकले रिपोर्ट असिन मखा ताना फोंदोखिबदा जेल द फाजन थमलिबा अंगांग सिंग अतु बोखोंग पांग की थबक चथकिबा मतमदा Angang sing atu ki mari mata apde mama papa sing phauba yawan kite phajindona thamliba angang sing atu bo onai rapa matung khara de thadora kre adumai na hausi angang chama yang kai romde Byron present facility da phajindona thamle jail da matam sang na phajindona leroba miyoi amana oriba jail ki phibam adu wari wana lirak pad tariba miyoi sing akiba pongna ke jail da ki thadora kra miyoi isna phongdor khibagi matung inna mang masa ki chai taraga taruk surak matam da Byron authority na makwa phajindona jail da thamke Jailda laiba matam da makoi ki makuda bari makhong matam pumba da punduna thamke maduna maram warag masagi mafi marul phawbas hong jabangam khide kari maram ki nabak sahi dawriba angang singa dabo phajindoro ot naiba ki thabak cha tharibano aba hausam ki wana dikhang bangam dre adu manabak jailda ki thorak khraba miyoi singna su makoi ba phajinda thamliba authority singi patangda wafam mata phangdogu abe yakhide Haire makatarakpa atopa pau amadana Bharat ban Haryana Punjab the train sing lepki NCR की रोड ट्रैफिक तक अकाई बथोके लौमी सिंह की यूनियन सिंह ने तो कबन मित कौकिबा भारत बनना मरम ओजना पंजाब अमसुंग हरियाणा के तोगन मफम सिंह ट्रेन कुन हेन लेप की अमसुंग दिल्ली यौब लंबी सिंह चाथो ससिंद अकाई बसौंग थोके नेशनल कैपिटल रीजन NCR ददी बन असिद लंबी चाथोक ससिन सिंह अमसुंग मेट्रो ट्रैफिक त थोइदुक अकाई बपीब लेकिदे थाबकी वनदि मथौ तौखी अमसुंग केंद्रीय विद्यालय अमसुंग कॉलेज सिंह जाउन स्कूल से लॉकडाउन मतुंग की रूटीन मतुंगिना मथौ तौखे असौब पिकप नाइदना दिल्ली की NCR द लेरिबा मार्केट पुनमक आय पन अमत थोखिदे मियामना मसा मसा की गाड़ी सिंह नटगना ऑटो रिक्शा सिंह साइकिल रिक्शा सिंह अमसुंग DDC बस सिंह द अथिंगबा याउदना सथोक सिन तौखे हौगी बसही द इंडिया की पर्सनल फार्म लॉ हम चननबा आयाब वी की परमिट पब्लिक डे आना कौबग रोइन नमित असिगी आनबा एनिवर्सरी के मत लेन लेपाक असिगी लौमी यूनियन चाम अमसुंग ट्रेड यूनियन तरामंगागे कंसोर्टियम अब ओरिबा samyuk kisan morsa SKM अमसुंग पॉलिटिकल पार्टी की आनंद थौगाबा नमित के अयुपुंग तरुक तगे नोंथिल पुंग मरी फौबा भारत बन कौखिबने दिल्ली सिटी मनुंग द दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ना अयुक तगे रेड फोर्ट फौबा
carries way animak thingjan ke haukiba January kuntarik kuntarukta laumi protester the sing kana security cordon thugai pa kaloni ning tamna bete India ki firan sing kham wariba mafam da firan ani jungchin baglun amang atake athokan ki badage carries way sing thingjan bagi section tharwang asilakat pane Nima Ben Gujarat Assembly ki ahan panupi speaker were BJP के senior MLA Nima Ben Asarjana Gujarat Legislative Assembly ki ahan panupi speaker were Opposition Congress na sumak na pam asik na pabire poy pada sakut ki bagal na Asarjia bangasi lamba yaudan anoba speaker wena khanke Nominee sa dagat Gujarat Assembly ki nongju mifam gi ngasi au pan minister minister Bhavendra Patel la speaker ki pam ki damak Asarjia ki ming propose tawke Matong the member sama kamar fugan itu Labour Gujarat Assembly the MLA humfuga manga Labour Congress ki mhot chinta opposition leader Paris Dhanan ina minister ge proposal adu yake Azarjia bulamba jautan speaker khalaba matung se minister Patel na aiki disingam kasampan humfuda Gujarat sem ki matung ahan boina state assembly the napi speaker malaire Joram Thanga ki mase laikidre Mizoram ki chief minister Joram Thanga ki mase Lal Vuani ning thoka ban mit capital Azol kan naba Zoram Medical College ZTMC da COVID-19 nabaram poidan laikidre magzai marfu kan pan chukre mag laitre abisi Joram Thanga na social media platform sing khudang da lak thoke se minister ki matungi na mahaki mase Lal Vuami ning thoka ban mit ke pung taraga mathoi makhai tabad laikidabane masin manaw ahung ki manung da khwaidagi hanba Lal Vuami azm amasung sahi yambak mari leinaba problem sing nabaram poidan thake na dun lakhe March September kuni thoi da COVID-19 positive wai ki bakaloina state asigi amata ngaraba Dedicated COVID-19 hostel oriba ZMC da admit tauke ma COVID infection maram oidan ning tau kabon betta sikya da minister Twitter post ki khudang da phongdora ke ning tau kabon betta state as da anob COVID-19 case samga kun ka tare report tauke nagalambarom da gawa BJP ki chief corona positive pore goda coronavirus ke case lakam lising humputra taruk chumna marfutra manga yawbaga loina da BJP state ki unit ke chief Sadananda said Tan badi bu post pore Twitter da thagat pawar amada tan badin ai ngrang test taw patam da ma coronavirus positive war ma thengna re positive war ma thengna ki bagi matung da khodak tai ma masana isolation tawre amade darkar singi paktak matung inda darkar waiba medical care lawri an ma na phangdokle laibak phobade hojik ma ki haksang hi phibum phana lairi ana wa form su tan badin thamle Maka tarakpa atop pau amadana ngamkai faring da leiba kongkan thana ke lambi sembada khunja sing araure Kamjong district ki manung chana leiba Myanmar ki ngamkai kanak nan leiba kongkan thana phawba lambi semba ki thabak loi selap ka loinana khunja sing central amadi state government pathagat pa phangdor kle kilometer kuntragom dorum sangba Kamjong da ki kongkan thana taba lambi isi semba ki thabak pariba Bharatiya Infra Project Limited BIPL ki official sing abadi PWD Manipur ki Engineer sing jauna impal dagi pombi kambu amana hokhiba thangjana beta mapam aduda agdena satur lairiba pibam sing action ke BIPL gi sadi engineer live mem dabu kisor samra pawmi sing da hai harba lambi batik asigi nakan da laiba chingkakpa granular sub base GSB thaba amadi WUBM loba loituna hawje kolas thaba gi thaba kana baikale Kumsali sing ani kunithoi ki February phawba ki manung dalam bisem bagi tabak loisan bagi matam thana bane amade haujik lairi bathaba ki khongjela si yanglaga di sodan api ba matam asiki manung da loisan bangam gani aibage thajabalai aina magna makata ke Nagalambarom da Chief Minister bu thagalagle Handak Manipur government Loktak Lake Eco Tourism Project packet kani tabada Manipur Tourism Foundation Impal Chief Minister ko thagat ba phongtok sari Haire project asi mapung pana paikalabadi Manipur asi impalem ke lam koi basing koi da pham amati asoba miyang pham soidana ohen bangam gani loinana Loktak pak kanna ba khoda ba bateng khara phawad ohen gani ana foundation asi ke sekretary Mohan Chandra ki charwal amana makha tarakle ado matang asi daning sing janing badi Manipur ki sakhen mingsel oiriba mami samla ba Loktak pat asi tasena kan ba tarbadi Loktak hydro electric project asi decommission toba khaktana kan bangam gani Nadabadi Loktak pat kanna bagi atop upai laite marmaduna hirambasi ki matang Chief Minister ge athuba miyang sing sinjari Haire atop pau amadana gawagi hanagi Chief Minister Palero Congress ki MLA oibade ki resign tawgre Trinamool da yauraba yare gawagi hanagi Chief Minister amasung Congress losingba Lojin ho Palero ngas state legislative assembly de resign tawkiba galoinana magmamta Penerjin losingba Trinamool Congress da yauraba yai thajari
Hijan tawdrige minute khara gi mak wanana Phalerona West Bengal ki Chief Minister amasung Trinamool Congress ki lusingbe Mamata Banerjee bo thagaladuna aige Prime Minister Narendra Modi thengna bagi damak leibak asina mahakumbe leader ma darkar oi hojik na Velim Assembly seat ki mohut chinbag loina mathang chahida pangthokadaba state se assembly bikal ki damak handak Congress ki campaign committee ki chairman akrab Phalerona ngasi Assembly Speaker Rajesh Patnagarda mahak resign tawbagi charol pechen ke Phalero resign to keep galun housic member ni fu leba Goa Assembly the Congress ki MLA masing mari dantare lisingari taraga tare the pangthok ke state asigi Assembly vehicle the Congress na punna se taraga tare phangki bane dubo matung de MLA ki amathang mathang party is the resign to ki bane lisingari taraga mapur ki July tarakak the punna MLA tara Congress ki resign to matung ruling BJP the yauk ki bane panbajabadi Phalero na resign to kribasi au ki bathang jada Trinamool Congress ki lusing ba Derek O'Brien party si gawage Lagliba Assembly vehicle Tengnagari Amsung Makoina State Asigilusing Bakahamuka, Pau Pongari and a Pondoki Matung Tarak Padane. Are with the content in Asigamar Pau Kara Asipa Pautam Zariba, Maripalocal News YouTube channel, Amity Facebook as Asidagi. Young Viri Popomakatagasari, send a lesson at the Kanarabadi. Subscribe to video business, subscribe to Viramalina, like and share to Visukavi Napo, Amukana Tagasari.